Veliki pozdrav Raja, evo nas nazad u novi video. Da se vrati malo nazad koji nisu prije gledali, nema više 1.8T, otišao je u nebesa. Radimo novi motor u S3 8L, znači radimo novi motor od RS3 koji je iza mojih leđa, koji ćemo danas početi sa sklapanjem. Pokazat ćemo sve kako se radi od početka do kraja, gdje je ujedno i meni prvi puta da sklapa motor iz grunda, iz početka. Tako da, evo, budite s nama u budućnosti videa, u budućnosti sklapanja motora i naravno uživajte u videu. Iza mojih leđa se nalazi klipovi, klipnjače i radilica koju ćemo ubaciti u ovaj motor, ali da bi došlo to do ubacivanja, moralo je proći kroz proces balansiranja, bušenja, ravnanja glave, ravnanja bloka. Evo, znači, krenut ćemo sa tim videom da vidite kako stvari treba jedan motor da se pripremi prije nego što se počnu stvari montirati u njega. Evo, znači, svečano startanje montiranja dijelova u motor, gdje ćemo početi sa ARP šarafima koji drže radilicu, to jest koji drže ovaj ovdje dio. A usput ćemo izmjeriti, kao što dosta vas je vidjelo da se mjeri sa ovim stvarima, da se mjeri pritisak letećeg ležaja na radilicu. Tako da ćemo sad uzeti, zavrnuti ARP šarafe, sve jedan stegnu koliko treba, sa pastom, naravno, koja je jako važna da se stavi na svaki šaraf. Izmjerit ćemo koliki je pritisak na ležajeve, to jest na svaki ležaj, da vidimo da li imamo tu, to se kaže, tu zelenu liniju za ležajeve, da je stegnuto sve dobro, da paše kako treba. Tako da krećemo sa montiranjem ARP šarafa koji su došli u ovom slučaju sa maticom i sa glavom. To su ovi.
Inače, ove stvari, znači sve dobijete instrukcije gdje ste kupili šarafe. U mom slučaju ja sam kupio šarafe i cijeli kit u Bartek, tako da tamo na stranici kad otvorite ove šarafe piše vam koliko trebate da stežete kila svaki šarafi. Evo ovdje si nam popusti. I u stvari kako se radi piše sve, tako da ne može uglavnom ništa da se pogriješi, ali ovo su najbolje Lego kockice koje sam dobio u životu. Nisam ih puno dobio, da smo odmah jasni oko toga, ali definitivno nešto najinteresantnije u mom životu što sam radio. Plus je to na najveći nivo sklapaš svoj san. Ajmo reći, iskreno san mi je da imam jedno ovako auto. Pa vidjet ćemo koliko će držati. Moram da kažem isto jednu stvar, da tu sa mnom je moj drug koji ima Evolution osmicu, koji ćemo, ako Bog da, sljedeće godine, jel sljedeću godinu? Sljedeću godinu na zimu da otvorimo pa da mu proučimo šta god. Vezano za ove šarafe, ARP isto, ja mislim da se proizvode u Americi ovi ARP šarafe koji su specijalni za montiranje. Ima i drugi marki, ali eto ARP su poznati po tome. Čak ja mislim da ima i Bartek neki svojih tvrdih šarafa, ali eto oni su poznati da se ne rastežu, da drže taj veliki pritisak i veliki obrtaje, tako da moraju se ugrađivati, pogotovo u glavu motora, tu je i najvažnije da imaš ARP šarafe u ovome. Ali pošto mi radimo taj kit, pošto radimo ove stvari su inače namijenjene za 1000 konja, ali mi ćemo da idemo negdje do 700 konja sa ovim motorom, sa ovim autom, jer nema potrebe, pošto smo u kilaži, ćemo biti blizu 1000 kila, možda malo poviše, možda malo ispod. Ove stvari se samo stežu koliko ide s rukom, poslije se on dotegne na 70 kila. A evo, ko što vidite ovdje, mi smo sad odradili tu, hajmo reći. Sad ćemo staviti za montiranje ulje na svaki ležaj i izmjerit ćemo ovaj ležaj, to ste sigurno gledali. Sigurno da nisam stavio to, mnogi mi se pitali jesi li to ti izmjerio, da će to da drži. Informacije koje sam dobio od ljudi koji su balansirali ovo sve, rekli su mi da nema potrebe, da je to uglavnom predviđeno za ovu radilicu, ali mi ćemo uraditi ovaj dio da bi ljudi mogli da vidi. Znači montiranje letećih ležajeva koji su isto kupljeni naknadno za ovaj motor, hajmo reći, nisu original, pošto oni su kupljeni za visoku konjažu. Tako da stavlja se na tu pastu što se zove za montiranje i ne može da se pogriješi u stavljanju ovih letećih ležajeva. I svečani trenutak, ljudi. Radilica koja ima 15 kila sigurno, originalna od ovoga motora, koja je balansirana, to ste gledali u videu. Ja se nadam da se više neće nikad izvaditi odavde. Nećemo je rotirati da ne bi pokvasili ove tu dijelove gdje ćemo staviti sad ove male zelene dijelove kojima ćemo izmjeriti pritisak ležajeva. Tako da nam se ne bi to razmastilo. Izmjerit ćemo taj pritisak i onda ćemo izvaditi ponovo sve i očistiti od ove paste i onda ćemo namontirati u slučaju da bude sve kako treba.
Krenut ćemo sa 50 kila iz sredine da zavrnemo ove. Inače šarafi se zavrću ovi na radilici na 70, to jest nije kila nego newton metara. To je to, 50 kila su zavrnuti. Sad ćemo ga natjerati na 70 kila i zavrnuti i onda odvrnuti. Znači radilica je zavrnuta na 70 kila s tim da nismo stavili ove bolcne koji drži u sredini, ali to nam sad nije potrebno. Stavit ćemo je kad budemo zašarafljivali skroz. To je sad kad odšarafimo i ponovo zašarafimo. Znači, sad trenutno samo gledamo koliko su nam leteći ležajevi stisnuli radilicu. Da li je to u tom nekom zelenom polju ili prelazi te granice. Da odmah vidimo, čak ovdje se može vidjeti. Znači to je tačno ta mjera koja ide u zeleno, hajmo reći. Znači da je ovo ovdje, to ne bi bilo ok, ali pošto nam je ova manja, onda je to ok. Ok, stisak na broju 1. Znači isti stisak, potpuno vidi se da je to u stotu, ajmo reći. Treći, ista priča. Evo ga. Znači, treći imamo istu mjeru. Isto, identično. Znači ista mjera 5. Evo za hejtere. Svi su isti. Ok. Znači sljedeći korak idemo nakon što smo izmjerili pritisak letećeg ležaja da je sve isto. Sljedeći korak da maknemo ovu pastu što je bila tu na ležaju i da podmažemo i da zategnemo radilicu. S tim da ne smijemo samo zaboraviti baciti ove ležajeve koji stoje u sredini radilice za taj luft između. Znači, provjerili smo sve vezano za leteće ležajeve. Sad ćemo montirati radilicu, gotovo, bacili smo i onaj u sredini. Ne znam ako sam snimio, uglavnom. I na ovo treba da se stavi ta pasta ARP, tako da ćemo sad stegnuti je na 70 kila koliko treba da bude i proba da okrenemo da vidimo da li će se to okretati ili će biti stegnuto. Tako da idemo dalje. Stavili smo radilicu, stavili smo leteće ležajeve, podmazali smo sve, stavili smo matice koje ćemo sad zategnuti da bude to. S njim da smo napisali na papir da se ne bi slučajno zabunili. Da li smo neki stegli ili nismo, zapišemo sve da smo sigurni 100%. Tako da, bismillah. Vlado, znaš ti što znači bismillah? Juk.
Znači, težimo prvu rundu 50 kila, drugu rundu 70 kila, tako da. Ja ne znam informaciju koliko se stežu originalni, ali trebalo bi da to bude tu negdje koji ovi, možda malo jači. Znači, 50 kila je zategnuto. Sad ćemo da krenemo sa završnim stezanjem na 70 kila, da stegnemo radilicu i ona je onda, što se nas tiče, završena. Zaključamo ovaj ključ i evo je znači. Keca križamo, stežimo ga. Znači, to je kec. Jedan. Dvojku križamo. Zategnut. Trojku križa. Trojka zategnuta. Idemo četvorka. Zategnuta četvorka. Petica. Šestica. Sedmica. Osmica. Devetka. Desetka. Prikriži desetku. Ljudi, to je to. Radilica je stegnuta. Taj dio posla smo obavili. Ja se nadam da će to da drži namijenjenih 700 konja u ovaj motor. Pa ćemo da vidimo da li smo negdje grešku napravili. Evo, što se tiče toga, radilica se okreće. Perfekcione, što se kaže. Nema greške. Sljedeći korak ćemo da stavimo prvo ove, ja sam stavio već na jedan klip, karike. Na našem se kaže karike ćemo da stavimo prvo i onda ćemo da montiramo ih na klipnjače. Znači, pripremamo klipove, to je stavljamo karike. Sad ću zadnji pokazati kako ide, znači možeš da zabodeš ovako kariku i samo je taj rad odradiš i ona se ubaci u svoje ležište, hajmo reći. Evo ga. Tako da, znači ovo je klip bez karika i onda dolazi prvo karike za ulje, gdje je jedna ova mrežicasta karika. I nju ona se prva stavi tu. Znači na isti način koji sve drugi. Na najdonju ona ide i onda se stave, oko nje se stave dvije druge karike. Gornja i donja, tako da ona podmaziva taj cilindar, hajmo reći. Ali ovo je jedan lakši dio posla. S tim da moram da kažem da inače karike kad se stavljaju u nov motor trebaju da se urežu da bi pasale na ovaj motor jer dođu u nekoj drugoj dimenziji, ali to je meni uradio sve Malme motor renovering koji mi je bušio blok
balansirao radilicu i poravno obe glave. Tako da oni inače sve radi, montiranje, ovo ono, ali to ću ja sam da odradim i naravno da sve snimim. Evo. Znači prva karika uljna stavljena, druga ide, isto ne može se pogriješiti zato što ne možete staviti ovu kariku u prvo mjesto. Ja ne znam kako je na originalnom dijelu. I piše na svakoj kariki gdje, da li se okreće gore ili dole. Ja sam ih već sam ih složio kako trebaju. Tako da to je ta karika za kompresiju. Znači, klipovi su složeni što se tiče karika. Karike na marike. Sad ćemo ubaciti u klipljače klipove i onda ćemo početi sa montiranjem klipova, što je najinteresantniji dio u ovome poslu. S tim da moramo okrenuti, ovi klipovi imaju ove male zareske na sebi, oni se okreću na stranu usisa, tako da mogu ovi ventili od usisa upasti u ovo ovdje eventualno. Jer uvijek u većini slučajeva bude da je na strani usisa ova rupa na nekim drugim isto motorima. Vezano za bolcem klipa, kako da se stavi ovaj metalni mali dio. Sad smo se prvo morali svi raskrvariti da bi skontali stvari kako se stavi, ali jednostavno je, toliko je jednostavno da je moralo nas poremetiti. Znači ubaciš donji dio ove, hajmo reći, ovog prstena i onda ga samo nabiješ odozgo u ovu vodilicu i pricneš ga šrafcigerom ko bude montirao da zna kako ide. S tim da smo jednu malu greškicu napravili sa karikama. Trebali smo prvo ostaviti karike da se smontiraju zadnji, da ih ne bi slučajno nešto oštetili, ali eto, bit ćemo oprezni. I evo ga ljudi, stavili smo prvi klip koji ćemo odmah uzeti i stegnuti, jer da bi mogli završiti posao oko njega, jer malo je teško da se stavi, moraju karike da se okrenu na stranu da bi moglo da se klip zatvori. Moraju karike da se okrenu na pravu stranu, gdje smo naravno dobili sve u instrukcijama. Pa to je isto malo potrajalo dok smo to sve uhavizali, jer naravno nećemo ništa da oštetimo, treba sve da bude perfekcija. Uglavnom, evo ga, znači prvi klip je stavljen. Uglavnom, tu su nam isto došli ARP šarafe koji će da zategnu klipnjače, da to drži kako treba. Sve u svemu, posao izgleda prelijepo, jako interesantno da se radi vezano za ovo, ali je jako pipljivo isto. Mora da se pazi, da se nešto ne ošteti. I evo nas ljudi, završili smo sa montiranjem klipova, radilice, karika, ležajeva, znači blok motora je sad gotov što se tiče radilice i klipova. Vidjeli ste sami koliko je to trebalo vremena da se sve stavi da bi to bilo sve kako treba. Nije zafrkancija, ali evo baš je fino da se vidi kad je posao gotov i fino je da se vidi ovi klipovi kako hodaju, pošto
pošto su 5 cilindara, jako interesantan njihov hod. Evo malo ćemo snimiti kako inače hodaju ti klipovi pa da vidite, da imate malo predstavu kako to izgleda. Mi smo se stvarno namučili što se tiče današnjeg dana. Pogledajte ovu umjetnost. Prelijepo izgleda. Malo to još teško ide zato što je on sve novo stavljeno, znači on će morati doći fazu razrađivanja, hajmo reći, da se razrađuje ovaj motor. Tako da to je to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste uživali gledajući ovo sklapanje, a vidimo se uskoro za nekih 7 dana. Ćemo montirati glavu motora, federe, ventile, znači vidimo se za nekih 7 dana jer čekamo da nam dođu federi koje smo naručili. Ventile ćemo ostaviti iste koje su već bili, samo ćemo i naravno dovesti, ispolirati, znači napraviti da budu ko što su novi i onda ćemo i urezati sa pastom s tim da znamo gdje je koji bio. Tako da podijelite video, subscribeujte se, podržite kanal što je najvažnije da dobijemo što više followersa, subscribera. Zadnji video je stvarno po meni bio jako loš, ali jako dobar odaziv. Nekih 400 followersa smo dobili samo za jedan video, tako da hvala puno. Podržite kanal pa se vidimo u nekom sljedećem videu.